clear tu le ngai thatu te inrin ni chi bai le vekule kar top kan no thleng le ta kar tlona ka news da min lo ngai hlut sak tu te hin chunga lom thu ka sei tak meu meu anne tu trum chu ram in khe result train bultan don taila ni zan lama wefa nations league inel na khel chun zom ani ya mi poi ngai ven hlobera portugal in ne nan changa an kheng pui poland chu gol nga gol khatin an ne Portugal in khel mani deuh loka hianin Argentina team chu an van doya Lionel Messi le ahote an chak zolova Portugal Cristiano Ronaldo khel mek na hian mi pui mit afu vele ngala anni lameroin har salutuk lavin ne na an changta anni he in khela hian Portugal hian goal shot tum som pakwa an neya Poland lam hian goal shot tum som pahni nei thungin in khel pumpui thira Portugal an tha zoka an phuang nge in point home an lot swak te po ati thei omme in khel munam taka hian team pani te farsa fa an in khel tok ang reng khop maya gol po kan mulo renga farsa fa golum lovin an trin na second half airo gol ruk kan muta thung gol ma saber hi minute somnga pakwa na lut ania no mendesa siam sak thazet atangin Rafael Leo chon thatakin gola atau luta sikhat fain Portugal hian ma an throi der hemin nu hian minute samsari pahni na Diego Dalota goal shot chu Poland defender in akutin alo dang pal hlau maya penalty choin penalty hi Portugal tan Cristiano Ronaldo chen gola chantirin sini fain ma an throya hun top don lama po goal alu chun zom leya minute somriat na Vitinha siam sak atangin Manchester United forward Bruno Fernandes son thatak main gola achantir veleya sithum fain ma an throi der hemi nu hian minute samriat pathum na Portugal team tang Cristiano Ronaldo siam sak thazet mai ball fing taka train Chelsea forward Pedro Neto chong goal thabi khongin sili fain ma an throya goal dang alubel arinom tolo lain minute samriat pasari na Vitinha siam sak atang Cristiano Ronaldo chuan overhead kick anti mai bicycle kick ti te po kan soi thin mangin goal thabik le ro pui bik aron chui lut leya moi tak anne ti hian Portugal in singa fain ma an throya Poland tan minute samriat pasari na Poland tan minute samriat pariat na masruk chang goal ron khung ve ma se goal dang alu bel zui talafa Portugal hian goal nga goal khatin ne nan changa point hum hlutak lo chokin teibola po khel nga tumli chakin tum khat draw result an neya point som pathum nen fal takin ma an throi zuita anne he in khela goal ni khongtu Cristiano Ronaldo hin record thar asiam bel chunjam chhauzela he in khela goal a khongchi hian footballers in kong atlap le ramtang goal zakwa som a khongtlin na ani chi a goal sang khat khongtling thei turin malam apan zela tin ramtan hin goal za som thum panga a khongtlin na ani chi a boka Lionel Messi aing goal somni pathum lain afal to anne in khel danga group deal ma po Spain an chaka an kheng pui mol nei tu Denmark chu goal ni goal khatin an ne in khel monam taka hen Denmark hen goal sat tum som an ne ya Spain lam hen goal sat tum li an nei thunga in khel pum pui thlerin ram pani te an in khel tok ang reng khop maya Spain lam atopa an van nei ta thung anne Parken Stadium ha in khela hian goal alut ma khop maya in khel tona tang minute som pangan leka Jose Perez a siam sak atangin Mikel Oyarzabal chon Spain ma hroina goal aron khonga goal alu nuwa hian ram pani te innor ton view ma se first half airo goal dang alu bel zui talo second half minute somma pariat na Spain goal ni na ni turin Dani Olmo siam sak atrain Jose Perez chon goal aron khong leya Olsam takin an sakdon ni te poin alang man mase minute somriat palina Denmark tan Gustav Isaksen chon an sipur aron su thren veta rampani te innor ton le viavin goal u theina hun tha po omle ma se goal dang alubel zui talafa Spain lam hian goal ni goal khatin ne na an chang zui ta anne tian Spain hi group D ya khelnga point som pathum nen fal takin ma an throya an noya Denmark komin point sari an nei ve to bok group A in khel danga Scotland in point hum hlubik an lot chuaka an khingpui Croatia chu sikhat fain an ne he in khela hen Scotland hen goal shot tum riat an neya
Croatia lam heng goal shot tum som pahnih nei thungin inkhel pumpui thliara ram pahnih te an inkhel tok ang reng khop maya Scotland lam an van nei ta thung an ne he inkhela golom chun he hun top market minute somriat parukna John McGinn goal khung an ne ya Scotland lam hian point thum hlot chuanan an mang tangkai zuita an ne ti hian Scotland hi atum khatnan an chak ve ta khelnga point linen among bera an lom zui zela Croatia lam ero khelnga point sarinen pahnina an lom zui zel thung aba kero inkhel lian tham han sei turom lem lova chuwang chuanin CONMEBOL lama lu chhovele tadela tukina World Cup qualifier inkhelom chuna Uruguay in point thum an hlo chuaka an khingpui Colombia chu goal thum goal niin an ne he inkhela hin ram pahni ten goal shot tum som ve ve an ne ya inkhel pumpui thlira po an inkhel tok ang reng khop maya Uruguay lam an van nei ta thung an ne he inkhela goal ma saber hi minute som thum pakhat na Quinte Ruan Colombia tana akhung an ne ya first half goal dang alubel zuita lo second half Colombia defender Sanchez son an lama atilut palla minute samrukna Aguar chon an goal ni na khung zui vele ngalin Colombia tan minute som ko parukna Gomez chon an sipur aron sut vele ya goal ni ve vein pein anin ne tok don hin langman ma se hun top rol deu tho hun pek bel minute za pakhat na United midfielder Miguel Ugarte chon Uruguay tan goal aron khung vele ya goal dang lubel zui talovin United midfielder Ugarte goal poimo khung mang hian Uruguay hian point thum an lo chuak zuita an ne ti hian table thabera Uruguay hi point song pakon en pahni na anin suan chawa Colombia lam ero Argentina point nei za tang ni rol theina hun tra an nei an bo pela point song pakon en pathum na an chuk thlathung football mga innel na te hi zanin na train nei chunzom ani le don na innel na nei tura langsar zual zinga UEFA Nations League lama zanin dar som le chan veya Georgia le Ukraine te anin matson don na Turkey le Wales te in matson don bokin zanlai pel dar khat le chan veya Germany le Bosnia Herzegovina te anin matson don na Netherlands le Hungary te anin matson don bok pathiani zan lama UEFA Nations League lama bokhian zandar som le chan veya England le Republic of Ireland te anin matson don na Norway le Kazakhstan te in matson don bokin zanlai pel dar khat le minute som panga Israel le Belgium te anin matson don na Italy le France te anin matson bokang inkhel result lam kalsanila football thulenga alu chhovele donang o tunrom chu UEFA president Alexander Seferina thu soi manghian bultran don taila tun naya footballer mai ba ka coach te le club ho tu lam ten UEFA le FIFA lamin inkhel anti tamna tuk chu an du lo thu an soi dat sakhop maya hemi chungcha hen UEFA president Alexander Seferin chon thu chu aron neya media ten an kom na UEFA le FIFA te hi mitam takhian min beiron chhomek aniya soisel po kantok na sa hle chuti rolin player te le coach te na tu na an soi hi adik na chen auma inkhel tlem an du ni chon an hlo te po kan ti tlem ve mayanga hlo tam an du ni chon inkhel po min mu tam tir angai ve an ni tun ma kha chonin player ten hlo tam tak an hlo ngai lem lawa tuna player te hi chon uchwak takin hlo an la towa an hlo phu tokin inkhel po an mat chon tam angai ve bokani ti hin Alexander Seferin chon asoi na ki tang hi chon dik ve tholo mo Trent Alexander-Arnold point thu thar aron neya nizan nama khan Revelo News namin antarlan dana Arnold thian Liverpool ina contract an hlui chu Arnold ta ni hin alanga Real Madrid chu apan mai rin na tepo alien chho tran ta hle Arnold thi Liverpool hian contract zia pui tumin tran an la meka an team captain thar tur tia soi tepo alo tok to thina amai ro chu Liverpool hi chu sanin Real Madrid lama hin alakal mai rin na tepo alien ta hle French midfielder Thazet mai Paul Pogba po nizan lama khan Juventus lam chon an inkar anti top tak thu an puang chiang ta nge ya Paul Pogba po hian tun din mona Miami lama training anei meka kumthara khel tur FIFA Club World Cup khel club te zom atum thu a soi ve ta khau maya he thui Sky Sport lamin antar lang towa Paul Pogba hi Inter Miami lama hian kan mu mai rin na te po alien chho tran ta hle
Eurosport lamin antarlan dana Xabi Alonso po season kalmek atopuna Bayer Leverkusen chu achua san don ta ni hin alanga news rin tla takin atarlan ta ka chuan Xabi Alonso hi achua ngei arinom tundin huna Real Madrid in senglo tumin tran an la meka season kalmek atopuna Xabi Alonso hi Real Madrid lama kan mu arinom ta hle Ruben Amorim point United chungchanga angai dan aron sei chuak ta United azom nuwa mediaten ankom na masabera Ruben Amorim chuan Old Trafford ta kalut thei hi kalom ma chu mai pe lama mi pui na min lo lom dan le min support dan te nuam ka ti ma helai muna tho hi anuam don hle anne he muna ka thok thei tur hi ka in chuang hle ha United manager ka ni tur ti ka ngai toringot po hian mak ka ti ma thudik ani box si ya he tlap po hi sang tak ka thlen pui ngei ka ring ti hin asoi United club cho Santa Ruth Van Nistelrooy point thu thar aron neya mediaten ankomna United chu amangai reng tur thu le hun reilo te chung po United team a in kol thei chu a in chuan thu asoya United team a in kol chunga a thopui zong te chunga a lom thu soin an support lat na lom thu asoi boka chu mai pe lama United coach star chu player te le United ta na thok zong te chon lo support tur le thlop thatura adu thu asoi Ruth Van Nistelrooy hian United team alo in kol chung khan a che tha khop maya match lia tumthum chakin tum khat draw result anei pui anne El Nacional News lamin antarlan dana Rodri point thu thar aneya Barcelona team azom thut mai thai ni tarlan anne Ballon d'Or chungchanga Real Madrid anche dana Rodri hi alung oil tuklo ni hin alanga hemi wanghin Barcelona hi apan mai rin na alien chhotran ta hle Rodri hi City a chho sanani chuan Real Madrid azom mai rin na te po ha alo lian manna ma se an melma Barcelona zok hi athan khau mai arinom chhota English Premier League club Liverpool le Arsenal lampoin Ghana forward tuna West Ham United tan khel mek Mohamed Kudus su anin chu chhodon in mail sport lam chuan antar langa Kudus mana hen sumpo thanem tak the chu antum tundin huna Mohamed Kudus ya khel mek na Hammers lampoin shal anphal towa aman atan euro makta duiza an chiar thung Football Transfer News lamin antarlan dana Chelsea forward Mikhailo Modric po achuak don ni hin alang chhota amadu to Crystal Palace lama lona akal mai arinom Chelsea lampo hian Mikhailo Modric chua injure thatir le anpui telafa classic transfer kongkalo in hongtura Ukrainian forward Mikhailo Modric Palace nama kan mu mai arinom chhotran ta Football Insider lamin antarlan dana United lampoin antlar nung lam thom chak antum na konga January transfer kongkalo in hon vele Anton Robinson chu senglu antum tho puan ania left back thazet mai Anton Robinson senglu turhen amana po sum thanem tak the chu antum tundin huna Anton Robinson hi Liverpool point senglu tumin tran anlave mek bok United team tana ro pui taka loin lanto Luis Saha point thuthar aron neya Cristiano Ronaldo chungchanga angai dan sohin Ronaldo kha United mangai tu ania United team atum ni nana azom le tuma po khan ache che lem lava boina ero coach Eric Ten Hag kha ani United team ta na mi tangkai le gol khung konga enroll thuk ber kha diglo takin ain kolha ain koldan adiglo zia po tu nuwa hen aron lang chho zel bok chuwang chon United team ta na mi tangkai Cristiano Ronaldo kha ani renga diglo taka chuatir ani ti hin Luis Saha chuan asoi Liverpool am point to thar an neya nizan lama khan Chelsea na senglo tuma tran an lak mek Ryan Cherky chu senglo an tum thu puan aniya Lyon team ta na khel mek rol tharma ba keng tak nei kum som ni pakhata upa Ryan Cherky hi an senglo mai te po arinom tundin huna Cherky khel mek na Lyon lam hi sum lama an boy meka an ba nei angte an rul lo ani chuan league niam zo ka tlak tir turin thutluk na an siam to hemi wanghin man zokin January transfer kongka loin hongtura Ryan Cherky hi shal chu an phal arin oma ama du tu te tang kong thui tak ain hongta tinani ber mai chu court of side lamin atarlan dana Arsenal lampoin antarlai lam thom chak an tum na konga classic transfer kongka loin hongtura Ajax strong in midfielder
Kenneth Taylor chu senglu antum thu puan ani ya Kenneth Taylor senglu tur hian aman zata po Euro mak ta doi somthum panga the chu anin huam ni tarlan anni Kenneth Taylor hi tun din huna Newcastle United le Aston Villa te pon senglu tumin tran an la mek bok Kenneth Taylor hian season kal meka Dutch club Ajax team tan hian goal ni akhung towa player tangkai tak anni hetiang kara hen Arsenal le Liverpool lampoin antlar malam thuang chak antum na konga Rafinha chu anin chu chaudon ni hin alang le ta kumsam ni pasari mi senglu tur hianin sumpo aman phuto kang Barcelona nena pek anin huam ni hin alang bok tundin muna Rafinha hi atlut na hi Euro mak ta doi som ko vel ni turangai ani ya Arsenal emo Liverpool hian senglu tumin tran na sataka ankho arinom Chelsea forward Cole Marathu soi hi enge kan ngai vedan hlomle Chelsea team tana che thazet mai English player thabera thanhim Cole Marchon tu naya khan an open line Manchester United atran thin thu asohya City azom dai chanpo ashiat big lo thu le amalam hunatana thazok nia ashiat tak thu asohya chu mai baga Cole Marchon kan open laya kangai sanber chu Wayne Rooney kha aniya ain khel kha munom ka ti thrin emema amun nge ya po ain khelai hi ka entrin anni United team kha katran thina katran chan po Wayne Rooney kha aniya ati angte ti tumin theitop ka chuwa ve thrin ani tin Cole Marchon asoi City lampoin antlarlai lam thom chak antum na konga Atletico Madrid atrain Pablo Barrios su senglo antum nin Spanish news se chon antar langa aman zata po sum thanem tak the chu antum bok tundin huna Barrios hi Liverpool point senglo tumin tran an lave mek bok Spanish news ten antarlan dana Real Madrid forward Endrick point to thar aron neya January transfer kongka ain hon huna lona chu atum arinom he atum na hi lausha ranin Real Valladolid namchon senglo antum tur thu puan aniya Brazil legend Ronaldo ron tluk thei turanga ansoi Endrick hi Valladolid lama akal mai tepo arinom chho tranta Manchester United lampoin thu thar anneya classic transfer kongka aloin honvele Leon Goretzka chu Bayern Munich atanga senglo antum tur thu puan aniya Leon Goretzka po hian lona chu apoiti lo thu alo seito bok awangin Leon Goretzka hi United lama kan mu mai tepo arinom chho tranta team tok lamin atarlan dana Arsenal le Newcastle United tepo anindor lo ting thain arinom chho tranta khop maya nizan lama khan team tok lam hian antarlan dana Newcastle United chong Gabriel Jesus chu andu ve thawa Alexander Isakan chu alo nget ve bok awangin club pani te hi player in thleng kwal konga an hlotling theidon ni hin alanga Isak hian Arsenal pan apoiti lo ani chuan club pani te hi anindor hloting thei mai te point arinom chho tran ta hle Arsenal tran tu te khan Isak hi kan du hlomem le ole khati chin ha tu tumatan chun ni mai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak thinain chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lam han tran min han la pui leula kar thar lama thungai nom takte nen in mule kan tum theu don nia